suasana sore hari di Kapal Garden Malang Batu. Mantap, 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 mantap. Tuh. Jam 1:04. Guys, top this too. Wow, sini lagi. Ada. Ya, gunungnya gak ketok, guys. Nah, itu. Ada cewek. Guys. Tuh. Review. Apa aja, guys? Mikir-mikir aku foto. Sengkaling. Oh, lepas cerah, gunungnya kelihatan banget, guys. Tapi juga ketok awan. Hey. A few moments later. Ada cewek, guys, kan? Loh, kok ada cewek nih, kono. Sorry. Baju hitam. Kok cerah, Pak Sido.